aya nayagana aya tot coba prokelat prok ada sebilulungan dasar gotong royong sebilulungan sifat siang hojong sebilulungan penting pulang potong sebilulungan persatuan tembung sebilulungan dasar gotong royong bilungan sifat sirri hujung seperti bulungan cangkudu sebilungan cangkudu noenda sepakan sehiwan kantung pinanggi kabibawaan prok ulung tinungan sabilulungan ruko persatuan sabilulungan campur pakuan sabilulungan lembaran nuenda cangkut nuenda mata indah mata peta kumanina sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan sifat silih hojong sabilulungan penting pula potong sabilulungan persatuan tembung sapaham saiwan nanti tanjung pinanggi kabibawaan sapaham saiwan cangkudu mah lembur anu sabilulungan puji syukur kapanjatkeun kanu agung nu kagungan kurang sadaya bismillah gapuraning basa pangejajab kedala carita carita wayang golek sinar medah gedong dua kali sambung pagulingan busana mereka warna pepetetan samia muda baliau bini lari jeruk manis kayu agung babar wete samia rempel bodonge ya samia paman sekar makaling galing galing
andele si pandan aro si pandan aro tahunan lan seli bekerjakan dari wajah siapa kasih satu pandemian ayo batur barengan ayo urang garuk pirang dari di bulan Agus hiburan urang teh ayo batur barengan ayo urang garuk pirang urang seri kebajakan dari ujung sinar badal bapak batur ibu anu sarale barudak anu kalinter barudak anu sarole sadayana nyerojok ngarojok kaya tempat dina acara nikahan cek aja sedang Bayun, bayun. ayo barengan boleh seni kagungan wayang golek turunan barisan tini hati ayo kurang sarare berdiri yang gustina memamurkan masjid nu aya angkat aya ridho Allah Alhamdulillahi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Udang bobo itu mah. Muka di mah. Astagfirullahaladzim. Abang jelema tara ngaraji sileung mah. Lain muka di mah begitu mah. Nggak apa? Doang udang sere.
Mau jadi akang teh, kita sare gitu. Ngejebret, ngejebret. Eh, lu penudang sare. Ini dua udang sare, Gus. Mau jadi akang teh, kita sare. Tuh, cek Ustaz, cek ajengan di mana udang sare. Eta, euy bacaanna teh.